Kopogore gi mano, en ni mane en jatend kweth mar Mungiki Maina Njenga. Koro dwaro ni sirkal osingne arita motegno bang' lero ni jomoko mapok oyangi. Nyocho lal kode chieng' ngeso kendo weyo tieno ma bende piny rugodo odiochieng' makawuono. Maina Njenga wacho ni en kod jating' ndai mare mong'ere kaka Felix Lekishi. Nyocho tekgi kod ji mapok oyangi kendo geng'negi kuom mohewo seche 20. Gino mokoni kaluwore kod chung' mare mar siasa. Njenga ochopo e nyim doho ma Makadara ewi bura ma bende nomake godo mar bedo kod gige lweny mager tok chik. Okone doho mondo ogol ng'eto mabiro miye ratiro mare. Bendo dwaro mondo doho oket chik mageng'o obila mar mondo mikik make. Walitushika hiyo wakati si watu ambao hawajulikani, ndio wale watu tumekuwa na wao kwa hii kesi. Tunawajua, tunafahamu vizuri, na maswali ni yale ya kesi tu. Tulifungwa vizuri sana uso, gari ikaenda kama masaa mawili, alafu ikachenjiwa zingine, tunachenjiwa kama umefungwa tu na hujui unaenda wapi wala umesimama wapi ama pahali unaenda kwa nyumba gani. Ukifika kwa hiyo nyumba tena unaambiwa unapanda kwa step, unapanda ghorofa 1, 2, 3 karibu ya 6 huko juu ndio unapata pahali watu unaambiwa kaa hapa, hata hujui kiti ni wapi kwa sababu uani. Alafu ile kanyumba unaenda unakuta iko kana mattress. Hiyo mattress unakuta nyumba iko na giza, unakaa kwa giza. Hiyo ni torture ya hali ya juu sana. And we have raised that issue, and the court has indicated that it will form substantively it will inform its judgment when evidence is taken. Kopogore gi manya kwa mgeji wangami